Thikoni ni thutha wa President Uhuru Kenyatta gucerera gicigo kia Embu na kwiranira ati gutire mundu urendererwo ni utongoria wa kiama kia Jubilee kuiyukia giturwa o giothe. Arumiriri a kiama kia Jubilee kuuma kaunti-ini iyo maugite ati matirehoka ithurano cia wamurani. Jubilee Party is not adhering to its constitution, it is not adhering to its regulations, and we sense danger. We sense that these nominations in the Jubilee Party will not be free and fair. Atongoria acio aria ni hamwe na seneta wa Embu Lenny Kivuti, munini wa ngavana wa Embu Nditi, mubunge wa mbere ya rugongo Muriuki Njagagua na mubunge wa tene wa Manyata Emilio Kathuri hamwe na ma MCA 10 marona magikungio wara thutha wa kiama kia Jubilee guteaniria maritwa maria mendekithitie ni timu ya Kivuti gutongoria miango ya kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Embu. Mimi na yeye tutaenda chama moja na watu wa Embu hawatakuwa spectators. Si the professionals want that? Watu wa Embu hawatakuwa spectators. Watakuwa partners in development. Koguo maraugire ni makwenda guka mamenye tikiama giukite kuveo andu maukite kuveo direct nominations. Tutirenda andu ambara nikiama gikirete ugu gikirete kiroretie tu Maendeleo. Koguo ni mauke na nirauga mauke na discipline tutikwenda mbara negene kia Maendeleo Chap Chap. Ona kuri uguo ajumbe acio maugite ati no meguthie na mbere na kunyita mbaru President Uhuru Kenyatta, no mito yao ya kuhuranira iturwa itiganite mekumikinyaniria kiama-ini kia Alfred Mutua. Andu aria makuvere vinya kana mandate ya gutuika seneta woyo makwira ume Jubilee na tondu makwira guore no rega kuma Jubilee we gwetieke. Whatever we do, we support our President Uhuru Muigai Kenyatta. Kiama kia Maendeleo Chap Chap kironekana tari kimwe gia ciama iria ikuguna mawira ma ateti aingi aria matarehoka ithurano cia wamurani kiama-ini kia Jubilee. Kiumia githiru mutari wa president maundu-ini megie githomo Professor Kilemi Mwiria no athamire kiama-ini giki kia Maendeleo Chap Chap gukinyaniria kiroto giake gia gutuika gavana wa keri wa Meru agikuwa ithurano cia Jubilee cia ya kwaga utheri. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.